Ini belalinya, mansan ngoyong yuma. Siapa kali jadi ngajakin melaling? Itu aduh wisata baru, wisata alat buah ada nih. Di Pak Ijana tuh. Ada di Bukit ya kok nih. Apa lagi ke Bukit? Nah pokoknya beli milu dogen, ya nanti di itu. Nih betul nggak sih? Nih, Simple as can be, I got your hands in mine. And you don't have to listen carefully, I'll tell you 1,000 times. Put it all on me, I'll lift you when you're feeling low. I'll hold you when the night gets cold. You'll never have to be alone, and that's all you need to know. And that's all you need to know. oh ternyata lu tuh ngesini. Makanya suka apa-apa. Nyoman sih, macam cewek nyoman. Wah, ya nih kan, ya nih. Biasa yang, yang biar bunga cuma kulitan orang kayak. Ya, anak yang ganggu ya. Minggu ini mah. Baru, mana anak kita masih ganggu kan ya? Iya. Udah manis. Nyoman ini ternyata ngajak cewek. Mikian ya. Udah, tuh. Bisa. Sana. Belok cekaknya tuh cekak putih demit dan caro arti Jakarta tuh tadi apa tuh dan nemuan caro kenujan engken tuh ya karatan Julian, caro di pewayangan ya. nian tuh Caro rahwano nganon sih. Tuh, barat kata asam di gunung garam di laut maksudnya joh sajo ya, sajo. sajo sih sajo pak tapi dia jauh belum pak